Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan amina at tagabengget. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday Aaron Dane Fritz Pastor, kan anak ko Ada Magnus kanya Shika from MJ Antolin. Riolalas family ti Pantay Fatima Vigan City. Damamangbing kan Papang Mabini ti Agoo La Union kan Hernandez family ti Culaw Claveria Cagayan. From Maymay Hernandez. Belated happy birthday kani ading ko Ronalyn Dancel ti Singapore from Sheng Dancel. Shout out kada Imelda Velasquez, Dayan K. Rolyoda, Freda Carbonel, Kuyang Pons kan Angie Rita. Shout out amin at taga Malolo Supermarket from John Israel Soriano. Lakay ko Reynaldo Jose kan anak ko ani John Ray ti Asingan Pangasinan from Josephine Jose. Passion family especially ni Lamberto Passion Jr. ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion. Katrabahuak adahana May Jezreel Oigel, Jacob Cadalin kan Denny de la Cruz from Karen Novelero. Labugan family, kabsat ko ani Jocelyn ti Hong Kong kan Leti ti Singapore from Chona Labugin. Belated happy birthday kada Romy Dagdag kan ni Romel Dagdag from Nida Nieveras. Abalos de los Reyes kan Kayong family ti Nueva Vizcaya from Gina Abalos. Bolosan kan Led the family ti Bulbulala Balawan La Union from William Bolosan Sr. Rumbawa kan ang Batali family, especially the Tatang Jelly,
Meluwin ti Hong Kong, Nazarene Angela, ken Armel from Melanie Rumbawa. Rosales family ti Barangay number 15 San Nicolas, Ilocos Norte from Rolly. Jonathan Lopez, anak ko da Joshua ken Riz Axel Lopez from Francis Lopez. Princess May, Sheila May, Leslie ken anak da ada Audrey, Faith, Gwyneth ken Aaron from Juliet Sugitan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Mina. Dear Manang Emmy, sakpay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Ilingad naklaangan manang itinagan Amina at taga-Benguet. Iti lugar mi, dahito adrama ti pag-aayat mi adengdenggan nang runa ni apong ko abaket. Adu ngamin ti maagsaw nga adal kadagiti padas nga ingkay ik-ikan biag. Adamot padas ko kayat ko nga ibinlay manang kat sapay ko ma tamapagasatan mat amay drama. Kan kang runaan na makaibati ko maiti adal kadagiti dumdumngag. Siyak ti inauna kada kami nga agkakabsat nga manipod kinaubing ko, jakon narik na ti pamatag kanyak ni tatang. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay. Ada ako na pong, agmano ak. Kaasya na ka ti Diyos apok. Kasla na mambanog tila nga masimbang pat. Ado amin ti agatang itay ti groserya apong. Isa nagmalmalam ama kumikom kami. Kalkalpas namin ti sweldo. Iso nga ado ti agatang. Ay, wala apok. Iso nga ado ako nam ti tao iti groserya. Kabalam ka di pa apok. Wala pong. Didak pagdanagan. Ay, naimbaglaangan tadimakil ka na singpot apok. Uray sa bali ti trato ti amamken ka. Agbaliw tumatlaang ni tatang apong. Anyang agbaliw, manipod kinaubing mo, kastan ti trato na ken ka. Sa bali kadagiti kakabsat mo. Kanayon ko nga rod abagbagaan, ngam natangken ti ulo na. Iso asyakod ti agkidkid daw iti pasensya apok. Awan ti rumbeng nga kidawan nyo iti pamakawanapong. Amak ni tatang, kat kabaalak nga ibturan na gitar aramidan na kanyak. Agyaman na kapok, taman na kaawat ka nga anak. Kay mga anan tatang. Sumango kamutan dito'y Dario. Ang kapayak lang nanang at trabaho mi ita kada pare ansyong. Sige, taitimplaan kayon iti kape tatang. Saanin, syakon. Kabalak pa'y matla timplaan ti kapik. Sanak pa'y nga inudil. Ay uday kamutan Dario. Kaya't laang matday ta anak mo apagserbyan na ka. Kastakit din ti bagam. Apay nga min ay apati syakit pakasaknan na. Sige, no diyo kayat. Okay lang tatang. Mangan ka kadilatan, tapno makapanaw kan. Mapan ka niti trabaho. Uwan tatang. Uwan gayam. Adoy ti sweldok tatang. Mga no da masapol abayadan ni ading ko ijiskwilaan. Talaga nga dati bayadan na. Nay, papadamon ngay Dario. Kunak man no agkape ka. Jaya ko na yung naparaan siyong magkape. Inakon. Makitam ti aramid day tanalaing alalaki. Di pa'y agyaman itintad mo asweldom. Bayan yun apong. Naruwama ko nitikas din nga ugali ni tatang.
Sarita taman si Kadaryaw. Apay ka din, nanang. Ibagayon na niya day tatani, nabanugak. Apay, di mo amaw dyan naramid mo ka ni Minay tay bigat. Nabainan pa iti imbaga. Anya ko mga iti pakapabainan na. Awan matimbagak amadikan ko na, nanang. Apay ayakas takakan ko na anak ko. Nakasingsingpot di anak mo. Iso ti pagnumnum aramita. Pinagtrabaho madagos. Di mo pa'y pinagtuloy iti panagadal na. Ay nananang, babae ni Mina. Pagadalam ng makiasawan tumutlaan. Di ko namkit day. Uray anya ter aramidan ni Mina. Talaga kagurguram nga aging gaita. Nagrabaw ti rason mo, Dario. No apay akas na ti tratom kankwana. Karuprupa na ngamin unay ti palang kantis nga inana. Isa tunggal makitkita. May palagip kanyak na dya babae. Kat agbur kadagos ti darak. Apay, basol na no apay akaruprupa na dya inana. Anak mo ni Mina. Saan mo nga ipada iti inana ti apo kook? Malagip ko man ang dyawanan bay na babae. Binaybayan ng dagiti anak na. Kinaykayat nan ti simurot iti lalaki na. Iso nga ro, darumbang asika ti mangurnos iti pamilyam. Dagiti anak mo. Saan mo napanunutan di asawam? Ipatag mo dagiti anak mo. Taisudan to ti pagsadagam inton lumakay ka. Apakasta tilangam, kasla ka na napukawan iti milyones. Awan, adala na lagip ko. Asus, amuklatan na niya da ita. Awan mo ti boyfriend mo. Iso asigurado ak anitatang mo manen ti pampanunutem. Apay nga minaya. Diyak nga rod maawatan. Uray ka sano ti aramida ka panangya si dagitirik na kankwana. Awan latta ti mamaay na. Basta ako kapay lang, Beshi. Sana yakong nam, amanipot pinanawan na kayo ni nanang mo kat kastan titrato kan kanitatang mo. Wan nga rod, ngam ko naknagbali mo't laang. Ngam, saan mo't? Natamnay latta ti panakilangan na kanya. Saan nakas kadagiti kakabsat ko? Ay, katpasul landay ta, ah. Si kalangarodan ti tumultulong ka ng kuwana? Di pa lagyaman mo? Ay na Beshi, nasingpot kakit di takabailam nga inaldaw, akas at ipagpakita ni tatang bukang ka. Ay no siya klaang dahi ta, kiber, oray awan. Naimpaglaangan, tada ni apong ko abakat akanayon amang isaksakit kanyak. Kat, aging kat kaano akas at aramid na? Kabailam pa'y, Beshi? Natural lang siguro masakit anak. Ngam, mandurak pa'y. Patpatgag namin unay ni tatang ko. Ubing kami pa'y, idi pinanawan na kami ti inami, tasimurot iti sabali alalaki manang Emi. Nabati kami nga agkakabsat iti poder ni tatang, kat manipod idi, awanan ti damag mi maipapan iti inami. Kanayon mo't idin ang napudot ti dara kanyak ni tatang, gaputa karuprupak kanuunay ni nanang ko. Indak kalakon ti kasjay akababalin ni tatang ko manang, nga aging ka idisyakon timang mangged para iti pamilyami. Saan na ka pinagtuloy a pinagadal ni tatang, tatirason na,
makiasawa ak tumatlaan ka no. Jak matan impilit, iso ang nagsapulak-laangan iti trabaho. Nakasarrekak iti may sa agroserya, kat amin amat matgadak, ititad ko iti amak, gaputanam na maak nga agbaliw ti trato na kanyak, ngam napaayak manang. Naimbaglaangan, taadda ni apong ko abaket, akanayon amang isakit kanyak. Dagon, nanang. Ay sos, kasta unay mananabartak mo dariyaw. Di ka maan-anawa nga umininom iti arak. Bayandag ka dilang, nanang. Tapno malipatag jay balang kantis nga sawak. Wen, gamtunggal makainom ka, kanayon mo nga iso ti malagip mo. Di parparigatam lang ti bagay. Nala, subrakan. Agamak, nanang. Ay. Mga torturong ako. Ay. Oh, naikandaryaw. Apo, agan ano ni tatang? Ay, kat nabartak manunda. Aday ta, inyol dagnan di ta supa. Mabit lang apong, mga laki ti pang banyos ko kankwana. Ay bayamaw tagong gunana. Namin anaw nga imbagak nga idyan ng tiagbartak. Ngam aramidan na mutlat ta. Kasimot ni tatang apong, bayan yun abanyusa, tapno mapreskwan ti bagina. Dala, sige nga rudapok, sikat ti bakamaw. Ay, na yun na ito'y atao. Kasanaw kat nabarbartak kay dirabi ang nagawid. Naimbagta na surutan pa'y ti pagawidam. Tsak narotam mo no kasano nakaawid ak nanang. Nakadumi kami ti minom kadag iti kakaduak. Mga no agsakit ka ba't iti kastangar aramidam si kadaryaw. Sapay saan ka amang mga no agin inom ka. Apay ko mga agsakitak nga eh. Dahil nga ti pang-relax ko iti bagik tunggal malpas ti trabaho. Di ka lagbain. Diyanak mo asaan mo akay kaya tinang banbanyos kan kay dirabe eh. Apay, imbaga kaya banyusan na. Masyan nga rud kan ka iso abinanyusan na ka. Nakakita mo iti anak ka mga sikaso iti amaan na barbartak. Nagala sakit kitaan. Kat basol na na. Jack mat imbaw na banyusan na. Jack binilin nga sikasun na. Di matawan ti trabaho mi ta si kami na. Awan tatang, day off ko ita. Nasayat nga rin no kasta. Ako kusam amin amurang taglaba ka. Ada papanan mi kadagiti kakabsat mo. Ha? Papanan nyo tatang? Mabalin ti sumurot? Sanain, mabit kami lang. Tulungan lang ni apong mo dito balay. Tani, nagado ti matrabaho dito eh. Sige nga rin tatang. Kanagluto kanto ni tikanan nyo ko ni apong mo ah. Di na kami ilaklakam, tamangan kami tulangan ni Jarwar. Uwan tatang.
Apay dagita nagado abor nga inakukos mo, apok. Ilabak ka no ko na ni tatang, apong. Adamin na pananda kadaading ko. Apay ngay, adida ka insurout. Kakaiso na nga awad trabahom ita. Sana na, apong. Tapno adamay ring pasko at trabaho ditoy. Adan to man trabaho ko ninton bigat. Day tagarod ka tapok. Isarumbang ko mga agin inana ka. Awano, simborot ka mo, na pa nagpasyar. Ay, talaga dyan, ma'am. Di na ang motor aramidan na. Bayan nyo na, apong. Tapno makabanding na matagiti kakabsat ko. Ay, sige nga rod, apong. Inaklabaanan dagitoy. Tapno makaluto akpa iti pangal daw tayo. Ay, sakto na, apong. Siya ko dagluto. Saan ka nang nga ilakam da tatang? Tamangan danton ijerwar. Kastaya. Ay, talaga sa bali ti arami dya, ma'am. Ay na, makapasuron talaga. Daw amarikrik naktipan nakailidlid din ko manang Emmy. Ngam nalabit ana erwama kon itikas jay akasasaad ko iti balay mi. Ingka gumaak nga rod atong palon amin nga ibaga ni tatang. Kan sinaysayaat ko ti trabaho, tapno adda maiyawat ko asweldok kan ni tatang. Niapong ko abaket ti mangpatpatibker iti pakinakam ko. Iso ama ibibturak ti amin nga aramidan kanyak ti amak. Pasaray babalawan mo't dagiti kakabsat ko ti aramidan ni tatang. Ngam imbagak asaandan nga ikan kano. Ti importante kat maipapaayan ida ni tatang iti umno nga atensyon. Naglabas pa'y dagiti aldaw manang. Aging gaadimteng daytoy apagteng. Saan pa arimor ni tatang iti silid na? Aldawan na. Ay, wud nga rod apok. Na mga no nakaturog pa, tagsaksakit ka no ti tiyanda idirabi eh. Ha? Apay ka no apong? Ay, diyak ang buwa. Simbang putmut ngagsaksakit ti tiyanda, isa pinagtubar ko iti agas. Daitan, di ka na yun nga ibagakin kwa na. Naglaing tumot ngamin nga ginom iti arak. Di na amaw makapadakas ti danda ni inal daw apa nagbartet na. Day tangarod mo ti babalawa kapong. Kasano nga rod malipatan na ni nanang, no kanayon mo't amalagip na tunggal mabartek. Parparigatan na laeng ti magina. Ngam jay inayaw, adday jay nga agim imas ti biag na iti sidong tinangisukatan na kadakayaw. Anya na dya paok. Apong, iti silid ni tatang dayjay. Intay kitaan, ang mga noon niyang tinapasamak kan kwa na. Diyos ko, anyan dayto napasamak iti amayaw. Kalaat nga ron dayto yapong. Amano nabayagan nga damarikrik na ni tatang. Ngam di na laang ikan kano. Ay kasanaw kat jay mo't arak into na rin na. Nga uray adda siguron marikrik na na. Urayan tayo no niya tibaga ti Dr. Apong. Masapol ngamin ti laboratory test. Kano niya pa'y nga eksaminan dakan kwa na. Tapno maamuan da no niya talaga ti sakit na.
Ay, sa paiawan makukwarta tayo, apok. Di kay agdanag, apong. Siyak ti makamo. Umutang ak iti amok. Kat ikarok tulaangan iti panagtrabaho iti groserya. Ay na, pasensya ka na, apok. No si kamanan ti maturturan. Pagyamanak, tauray sana nasaya at kan kati amam kat as-asikaswam latta. Napatag kanyak ni tatang, apong. Iso nga aramidak ti amin. Tapno umatidog pa'y tibiyag na. Anya? Ate, hospital ni tatang mo ko na, Beshi. Wan, Beshi, intaray mi itay bigat. Kat ururayan mi noon niya ti resulta ti laboratory test na. Kan daduma pa yung examination. Tapno maamuan mi ti sakit na. Allah! Ay, una yun. Apingar ngayon may kapailangan dito groceria, Beshi. Umay ko la kasarita ni boss. Ibaga ka sa anak pa ang makasarak. Kan bumaliak, tapno adagastusan mi iti ospital. Si kamanan ti maturturan, Beshi. Anya nga, Rod. Talaga siguro akastoy ti papel ko iti abiyag, Beshi. Masapol nga ipamuspusak ti usaran mi iti ospital. Kaya't ko amagasan pa'y ni tatang ko. Bili, baka talaga kun ka, Beshi. Nagsingpad kang anak. Saan ka nagimulay ti sakit tinakam, iti amam? Amak dayjay, rumbang laang aramidak ti amin para kenkwana. Dan resulta ti panaka-examen ni tatang. Anya ka do ti sakit ni tatang mo, apok. Ada kanser na iti dalam, apong. Anya, ay Diyos ko. Kat, anya nga iti ko na ti doktor, may papan iti sakit ti amam. Nakaro ka nun, apong. Kat nagramaraman. Isumadlagaya makas di tinapasamak. Kung na ti doktor ano nasapsapa pa'y kumana doktalan. Nalabit ang maagasan pa'y kuma. Kunak to pa'y kat. Amuklatan nga danan-an na yan nakadagiti kalabas. Ngamdi na ingkas kaso. Oo na yan ni tatang. No hindi pa'y kumana amuan tayo. Naipaagas tayo pa'y kuma. Basol na matlaang, apok. Awan ti rumbang ang mapabasol. No saan nga isumatlaan? Diyak pa'y naipapas ngayong parik na ti panagayat ko kankwana. Tadayamat nga mintirik na kanya kapong. Inaramin mo mati amin, apok. Amok, nga amok kan marikrik na dayta. Isunalaang, tasika tinagdasalan ti pungtot na iti inayo. Apoy abinaybayan na ti bagina. Gapulangit inaramin kankwana ni nanang. Anya nga ita, kastuyan tinapasamak kankwana. Apok. Mapanak iti ayan na, apong. Kaya't ka makasarita ni tatang. Siyak daytoy, ni Mina. Mina? Un tatang, agpaimbag ka ha? Anak, agyaman ada ka. Ada aklaan ditoy, manipod inyang daka diti ospital, tatang.
Apay nga in hospital dakpay lang. Dakla kwarta ti mabusbus dito ospital. Di yu panunutan day tatang. Ti importante, maagasan kayo. Siyak ti makaamoy ti amin. Agyaman anak. Pagkawanan na sa itilikutan tagatimantingay na aramid ko ka. Sikaita, tiyanda dito yung mga sasikaso at magpagpahagas kanya. Tatang. Saan ang may karik kanya? Tikas tungar aramitam anak ko. Nagrula Tado, tinakurangan ka. Nung mabalin lang ko nga esubik tinapalawas. Nagpapabawi ako mina. Pakawan din ako Tatang, awan ti rumbong nga idawatan nyo iti pamakawan. Patpatgan kayo unay. Iso nga aramidak ti amin tapno maagasan kayo. Marigatan ako na anak ko. Jackson, kapalan. Saan, tatang? Mga asim ta lumaban ka. Kasapulan na kapay. Agor-oray dagiti kakapsat ko di balay. Lumaban ka para kada kami kadagiti kakapsat ko. Ika ang sangit, anak. Naragsaka ko lumpiang ta ipulang kun tibiyag ko. Ambok anapakawan na kun. Nabagitin nagkurangakan ka. Panpatgan ka unay-unay, tatang. Saan ka sumuko? Lumaban tayo. Amo ka tulungan na tayo ni Diyos. Awan imposible kan ko na, tatang. Mamada kagimbag kayo, pay. Para kada kami. Nakaron ti sakit ni tatang ko, idinaduktalan mi ti amin manang Emi. Ngam nayawid mi pay iti balay, kan nataripato mi pay iti sumagmamano abulan. Di tamoten anariknak ti pammatag ti maysa nga ama, anabayagan at tinartarigagayak. Iti kaadana iti balay mi, napunas anamin pinsan tinariknak asaem kadagiti naglabas atawan. Nariknak nga ipatpatagnak matgayam ni tatang ko. Kalpasan laeng ti sumagmamano abulan, pimusay ni tatang ko. Nasakit manang, ngam iti sabali abangir, naragsakak, ta naipariknak kenkwa na tinalaos apam matag ko, sakbay nga impulang na ti bulod na abiyag. Intuloy ko ti obligasyon ko kadagiti kakabsat ko manang, kat ti pagyamanak unay, at dapay abiyag ti ipatpatag ko unay nga apong ko, anang patpatibker kanyak, kadagidi ka nito apanagriknak,
kat sa anak nga ipatpatag ti amak. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko manang. Agyaman ak unay iti anusyo anang iyornos iti surat ko. To'y pagayam mo, Mina. Pagayam ko, Amina, nakaladladingit man tinapasamak. Narigat at talaga ti mapukawan itinaganak. Ngam ti pagsayaatan na, nataripatom pa iti husto ti amam, sakbay nga impulang na ti bulod na abiyag. Kat narikna na tinalaos apan nang ipatag mo kankwana. Sapay kumata iti mabiit, mapunason ti saem amarikriknam iti ipupusay ti patpatgam unay nga amam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugod iti dana tibiyag. Mapunan